kako bi ukratko opisala šta je to anime, kako je počelo to kod nas i u principu zašto se toliko mladi na nas lože? Pa... A ne mogu da se lože. Ćao svima, dobrodošli u prvu epizodu podcasta Praskozore. Danas je sa nama Mateja. Ćao. Mateja, kaži nam za početak kako bi ukratko opisala šta je to anime i zašto je sve popularniji kod mladih danas? Pa, anime znači u suštini predstavlja japansku animaciju. To je nešto što bi se kod nas nazvalo kao crtani, crtač ili kako god. To je nešto što postoji jako dugo, znači već od 80. godina u Japanu, ali nekih zadnjih 10 godina je zapravo kao popularizovalo se kod nas. Većinski sada kod omladine, mislim kao starije generacije znaju za neke starije anime kao Zmajeva kugla, Naruto i tako to. Ali anime je mnogo više od toga, ima mnogo više žanrova i svega toga i to je jedan od razloga zašto je popularan kod nas, ta raznovrsnost i sama ta animacija je interesantna, a nije ništa što je do sad viđeno u suštini. Sjećam se kad sam bio klinac, bio onaj časopis Boomerang, je bio dosta skup, 150-200 dinara u to vreme i u principu to je bio neki CD, uglavnom tu smo mogli da nađemo neke anime, neke preteče anime, ili su to baš anime tipa Naruto, Pokemon, ko je tu još bio, ne sjećam se, Naruto, Yu-Gi-Oh, da. Jeste. U principu, jel si ti tako počela, kako je to, koliko je scena u Bosni ili u Srbiji kasnila jedna za drugu? TV, CD-ovi, časopisi. Časopisa se sjećam ja, uzimali smo ga i bio je taj CD onako bio podijeljen na 4, imali smo ta 4 različita crtića, to su bile po jedna epizoda od svakog. I Yu-Gi-Oh, i Pokemon, i Naruto, i sve to spada u anime, znači sve što je nastalo u Japanu, tom jednom specifičnom japanskom animacijom, jeli? Što se tiče Bosne i Srbije, postoji ta jedna velika razlika, može se nazvati, a to je taj kanal D. Kanal D. Tako je, jeste. Taj kanal je nekad ranih 2000-ih pušten ovdje da se emituje i emitovao većinom crtača. Bio je baš kanal za djecu. Mi tu u Bosni nismo imali. Ja sam prvi put anime vidjela možda nekad sa 7-8 godina zato što se na našoj nacionalnoj televiziji bosanskoj puštao Yu-Gi-Oh. I meni je to bilo jako interesantno i tad sam smarala roditelje da mi kupuju karte, da mi nalaze figurice i šta ja znam. I jedini izvor gdje moglo bilo što da se nađe vezano za anime su bile kineske prodavnice. Zato što, Kina, Japan, i proizvodnja igračkica i svega toga. Ali ovdje su djeca imala tu priliku da odrastaju s taj kanal D, koji je prikazivao, pa 50% crtića koji su se prikazivali na tom kanalu su zapravo bili anime. Počevši, znači, od Naruta, od Pokemona, od Princeza Sirena, Mjau mačkica i šta ja znam. Mislim, kao najviše za te znam, zato što su to kao baš za djevojčice crpili anime. I oni su nekako osvojili, taj kanal je osvojio svu djecu, svi su to gledali. Danas koga god upoznam, bili od mene stariji 10 godina ili čak mlađi 10 godina, su čuli za taj kanal i svi su ga gledali. Kao svi znaju crtiće na pamet, uvodne špice, kao baš je ludilo bilo, kao uticaj na njih. Da. Kanal TV Ultra, ja se toga nečega sećam, ali to bilo ranije, kasnije? Mislim da je to bilo nekad u isto doba, otprilike. I isti koncept, isti fazon, kao bili su i crtači sa zapada, bili su i vamo sa istoka, mislim, kao većinom japanski, jeli? Opet, ja ih lično nisam gledala. Kod nas su zapravo jako kasno došli, možda nekih 10 godina kasnije su puštena je ta Ultra malo. Ja znam da je moj brat se već rodio koji je 10 godina mlađi od mene i on je gledao neke crtiće. Ali mi u Bosni, eto, što smo imali malo nešto na našim nacionalnim televizijama i Cartoon Network. Cartoon Network je bio jedini izvor crtića uopšteno sa nekih iz drugih zemalja. I bili su i na Zuma 11, to je bio crtani o fudbalu, koji me nije interesovao, bio je. I puštali su Zmajevu kuglu i puštali su Naruto jedno vrijeme isto. Tako da, meni je to bio neki kao baš prvi susret s animom. Da, kaži mi, koje su to neke, ajde kažemo, karakteristične stvari koje se vezuju za anime fanove? Po čemu su to oni posebno? Naprimjer, čini mi se, makar po izgledu, da sam ih dosta viđao po nekim umetničkim srednjim školama. Jeste. Čuo sam da su kreativni dosta. Jeste, istina. Zato što anime iziskuje kreativnost. Na neki način sve je toliko šareno, sve je toliko ubrzano, sve ekscentrično, sve je mnogo nesvakidašnje, ne viđa se danas. Baš je
iziskuje neku kreativnost, zato što većina djece koja gleda anime pokušaju da nacrta svoj anime. Pokušaju da nacrtaju svog lika koji će da izgleda kao anime lik u tom nekom stilu iz jednog anima, na primjer. Više onda, se poistovećuju. Da. Poistovjećuju se sa likovima, sa načinom na koji su oni prikazani i fizički, a i poistovjećuju se sa njihovim karakterima, kako se oni ponašaju. I onda, mislim, možete da vidite sad, ja bih rekla da ima neka možda 2 tipa anime fanova ovdje. To su oni koji to vole da pokažu, koji vole da izađu i da daju do znanja da su oni fanovi toga i da im je to dio života i da vole da gledaju i provode vrijeme sa tim. I vjerujem da ima i oni koji to čuvaju samo za sebe, koji ne bi baš da dijele sa svima, jer kao i dalje anime je neka, pa ne bih rekla baš tabu tema, ali onako malo škakljiva tema za pričanje ako ste fan. Jer pored toga što anime donosi svoje dobre stvari, ima neki loše kao i sve. I onda dosta ljudi mogu da povežu anime fanove kao frikove i kao drugačiji, ali na loš način. Iako su drugačiji, ali na jedan kreativan i lijep način zapravo. Između sebe ali se slažu više ili ne? Ti fanovi između sebe Da. Vole se, mnogo se poštuju, vole da čuvaju jedni drugi. Znači postoji neka određena zajednica. Da, definitivno. Vole da oni koji su više outgoing, koji više predstavljaju taj anime na polju, mnogo vole da podržavaju te svoje prijatelje koji to čuvaju za sebe. I mnogo vole da ih ohrabruju da i oni trebaju da, mislim, da se pokažu onakvi kakvi jesu, da ne trebaju da se kriju iza nečega i da neće ništa loše da se desi. Tako da, mislim, s obzirom da radim u zajednici gdje se mnogo anime fanova okuplja, dosta sam viđala kao jednih i drugih slučajeva. Reci nam malo više o toj zajednici. Kafić je u pitanju? Da, kafić je u pitanju, jeste, Panda Cafe. A ja sam tu već radim godinu dana i jako sam zadovoljna. Kao, upoznala sam mnogo ljudi, upoznala sam i loše i dobre ljude, i loše anime fanove i dobre anime fanove, naravno. Vidjela sam mnogo kreativnih ljudi, poznajem sad mnogo više ljudi koji crtaju, koji se bave digital art isto, koji prave svoje kostime da bi izgledali kao anime karakteri. Znači tu imate neke eventove, neke događaje? Da, obavljamo događaje, skoro svake nedelje imamo neki događaj i baš prošle nedelje smo imali kao nostalgija event gdje smo puštali crtiće sa Kanal D. Čitav dan, kao od 12 do 9, od kada radimo, su se vrtili tako epizode i mnogo gostiju je došlo, raznih generacija je došlo da pogledaju, da se prisjete nekako tih starijih momenta, odakle su oni zapravo krenuli sa anime. Bio je jedan jako lijep event. Jel otprilike koji je neki prosječan uzrast? To je malo teže pitanje, ali otprilike nešto. Pa rećemo od nekih 14-15 godina do neke 25 i najdalje, rećemo. Kao vidjela sam ljude sa fakulteta, vidjela sam djecu baš iz srednjih i osnovne škole, ali to nešto tako, rećemo nekih 15 pa do nekih ranih 20 su, onako da su češći posjetioci. Isto jako važna stvar, studiraš japanski, koja si godina? 4. godina sam. Kaži mi, da li si upisala japanski zbog anime ili si počela gledaš anime zbog japanskog jezika? Ne, prvo. Da. Gledala sam anime kroz čitavu srednju školu, znači to mi je bila glavna zanimacija. I poslije toga, pošto s obzirom da sam završila opštu gimnaziju, kao malo toga ima što da se tu radi, i ja sam odlučila kao, s obzirom da mi jezici idu, da sam se interesovala i za njemački i za engleski, voljela bi da se okušam u japanskom, jer kao 90% vremena gledam taj jezik, slušam taj jezik, kao zašto ga jednostavno ne bi znala jednog dana. I mi u Bosni nemamo filološki fakultet sa japanskim jezikom i onda sam došla ovdje u Beograd to da studiram i pomogla mi, anime me jako pomogao, s obzirom koliko sam ga gledala i koliko sam riječi uspjela da pokupim u međuvremenu. Kad sam došla vidjela sam kao wow, ja zapravo nešto i znam ovdje. Ali sad kroz fakultet mi je pomoglo da dalje razumijem anime i da zapravo kao mogu i da čitam i da pišem i da razumijem bez prevoda i šta ja znam, tako da... Znači dosta ti pomaže u principu. Uzajamno. Pretpostavljam da je dosta ljudi sa tvog smera je u principu u istoj priči. Sad, to je interesantno jer kao dosta ljudi sa mog smjera jeste gledalo anime i zna šta je anime, ali dosta njih je tu pisalo iz nekog drugog razloga i dosta njih također više ne gleda anime uopšte. Kao po 50-50 rećemo. Ima ljudi koji su i dalje zainteresovani za tu kulturu, tipa i igrice i mange i sve to i dalje spada kao u taj neki žanr isi, tako da se možda bave time ne lično animeom, dok ima ljudi koji su to baš batali, kao koji to i dalje smatraju baš onako klinački. Tako da
Ali ja i dalje volim. I dalje gledam, i dalje mi je zanimljivo sve to kao... isto mi da sjedim pustim seriju, film, šta ja znam, ovako anime malo u višu boji. Interesantnije. Hajde da se prebacimo na mange. Šta su to mange, koja je razlika? Mange, koliko ja znam, to bi nešto mogli... To su u principu stripovi. Koji je tu odnos, šta dopunjava? U principu, kao što postoji knjiga za film, tako u većini slučajeva postoji i manga za anime. U većini slučajeva. Mange su specifične, liče na stripove, isto onako podijeljeni kvadratići i likovi, imaju oni bubble chatovi u kojim piše tekst, sve to isto izgleda, samo što, s obzirom da je iz Japana, mora naravno biti nešto drugačije, a to je čita se naopako. Da, znači kako mi čitamo sa lijevo na desno, oni to okrenu naopačke i krenu da listaju. U suštini manga u većini slučaja bude preteč anime, dok naravno postoje anime koji nisu prije toga imali mange i postoje mnogo mangi koji nikad nisu dobile svoju anime adaptaciju. Tako da i postoje ljudi koji, na primjer, mnogo više vole mange nego anime, i ima ljudi koji čitaju samo mangi i ne gledaju anime, dok postoji onako obrnuto. Poprilično usko vezano, ali može da se razdvoji na neka dva posebna, recimo, žanra isto. Meni kada neko kaže Harry Potter, ja imam Harry Pottera u mojoj glavi, kada sam poslednji put pročitao ceo serijal, u principu onakav kakav je u knjizi. Pogledao sam samo prva 3 filma i jednostavno koliko god da mi manje treba da pogledam filmove, više mi treba da pročitam knjige, opet mi je mnogo bolje doživljaj. Šta je po tebi bolje doživljaj? Da li postoji neko jedno delo koje si i čitala i gledala i kako bi uopšte uporedila to? Po meni, zadnje što sam čitala je Chainsaw Man. I tu sam mangu pročitala prije nego što je izašla anime adaptacija. I onda kad sam je čitala, bila sam oduševljena. Znači priča, kako je nacrtano, likovi, pozadina, sve je bilo haos, odlično. I onda je izašao anime i bio još bolji. Mislim, imao je svojih nekih momenata zato što neke stvari je jako teško animirati i onda mora da se koristi onaj CGI i šta ja znam. I to nekad pokvari doživljaj, ali u suštini su jako lijepo sklopili priču, znači uhvatili su sve što je najbitnije iz mange, ubacili su u anime i jako dobro odrađeno, znači čitava situacija, prelazak iz mange u anime i to je zadnji slučaj na koji sam ja naišla, dok ima momenata gdje pročitate mangu, oduševite se s njom, znači kao predobra je i onda pustite anime i ne možete da vjerujete. Kao ne možeš da vjeruješ da je ono što si ti pročitao, što se toliko svidjelo, tako loše zapravo na kraju prezentovano. I priča se izgubi, karakter više nemaju tu dubinu i šta ja znam i onda nekad manga potpuno osvoji. Imaš li neko glavno razočarenje kada si to... Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Kao ghouls, kao oni ljudi zombi, mislim kao što jedu ljude i tako to. To je bila manga koja je osvojila, znači osvojila je svijet kad je izlazila nekad, možda 2015. godine. I odlično napisana, odlična priča, glavni lik, prejak, premoćan, mnogo potencijala. Izlazi jedna sezona, super, ljudi su oduševljeni. Druga sezona, ekstra. Čeka se 3 godine za 3. sezonu, izađe 3. sezona i svi su u fazonu kao... Šta je ovo? Šta je ovo? Šta ste nam ovo predstavili? Ovo nema nikakve veze s onim što je napisano, nema nikakve veze ni sa animacijom prethodnom. Kvalitet je skroz opao i tu su ljudi prestali uopšte da spominju Tokyo Ghoul, prestali su uopšte da mu daju šansu. I juče ulazim na Instagram i saznajem da Tokyo Ghoul dobija čitavu renovaciju od prve sezone. Znači da ćemo ponovo šansu da je od nula krenu i kao ako ovaj put nešto zeznu, tu ćemo biti kraj. Ali kao ima toliko potencijala, toliko je moglo dobro da bude zapravo. Tako da to je jedno razočarenje na koje sam naišla i to je baš veliko. Ovdje imam neku foru u principu kako navući najboljeg druga koji ne voli da gleda anime. Rekla si da se dosta likovi poistovećuju, poistovećuju sa likovima. Da li postoje neke fore, tipa znam da je Baku zapravo onaj lik koji ne izlazi iz teretane i to šipnuti nekom drugu koji je isto Jim Rat, ali... Ja mislim da je tada bitno da znate kao vaš drug, prijatelj, nebitno, šta voli. Šta su mu kao njegovi hobi i neke njegove teme kojima se on bavi. Tipa moj dečko nikad prije nego što smo se ja i on upoznali nije gledao anime, čuo je za Naruto i tako to, ali to je njemu bilo sve baš van njegovog svijeta. I rećemo zaljubljen je u sport, u košarku i u fudbal i ove godine je izašao možda jedan od najboljih anime vezano za sport, to je Blue Lock i to je o fudbalu. Kao meni su 60 puta morali da objasne šta je korner
i šta su prekršaji u fudbalu dok smo gledali, jer ja stvarno nemam pojma. Ali je taj anime toliko dobar, kao ne treba vam to znanje šta je šta uopšte. Bitno je samo kao ta animacija, ta priča, šta je tu predstavljeno, šta su ti likovi, kako oni igraju fudbal. To nije fudbal, to je ne znam, neki vantjelesni nastavci gdje se oni raspadaju i sastavljaju kako bi znali kako se šuta gol i nemam pojma nije. I onda to je interesantno jer kao to nije samo dodavanje lopte, tu su neke unutrašnje misli gdje oni doživljaju neke ekstaze kako bi došli do tog gola i šta ja znam. I zajedno smo to gledali. Ja kao neko ko ne voli fudbal i on kao neko ko ne voli anime. To je nije imao susret sa njim prije. I on je se oduševio. Čekali smo nedelju. Kao sjedimo kao kad će nedelja. Nedeljom izlaze epizode kad će nedelja. Tako da mislim da je jako bitno da pronađete, zato što postoji milion kategorija, milion žanrova anime. I vjerovatno postoji taj jedan anime koji ćete možda predstaviti svom prijatelju da bude u fazonu kao nema šta, ovo je baš dobro. Ovo zapravo vridi da se pogleda. Zvuči kad sam bio mali, bio je crtani, mislim, intergalaktički fudbal. Da. Može čak bio na Ultra, kao neke, ne znam. Jeste. I bio je i na Cartoon Networku, tako znam. A galaktički fudbal je onako interesantan zato što kao nije na planeti, ali nije na zemlji, imaju gore neki vanzemaljci, oni je putuju nešto, igraju lopte, lete, nemam pojma na taj fazon. A ovo su samo obični srednjoškolci iz čitavog Japana koji imaju manje od 20 godina, koji su izabrani kao najbolji strajkeri, kao najbolji, kako se to napadači. Znači nema golmana, nema desno krilo, lijevo krilo. Svi su napadači i svi se bore da budu prvi u Japanu. Znači prvi najbolji napadač u Japanu. Njih, da mislim 200, tako nešto. I oni dolaze u taj Blue Lock, što je zapravo kao neka ogromna škola gdje će sad taj jedan lik njih da navodi, da oni budu najbolji, da probude kao u sebi tog najboljeg napadača. I tu priča kreće haos kad se oni krenu svi da bore jedni protiv drugih. Mislim, kao steknete prijatelji, onda jedan dan izađete na teren, morate da igrate protiv njega kako bi nastavili dalje. I onda to je interesantno jer se stvaraju se i veze, stvaraju se prijateljstva i onda kao ispadne vaš omiljeni lik i padnete u depresiju i onda kao sljedeći epizod nađete drugog omiljenog lika jer kao anime prepun takvih stvari, prepun takvih situacija. Moje iskustvo sa animeom je dosta oskudno. Ja nisam, čini mi se, dalje išao od studija Ghibli i u principu ono najzanimljivije, nešto karakterističnije za bilo kog anime lika su ogromne oči i često jake facijalne ekspresije. Zašto je to tako? Ja sam nešto razmišljao, da li je to možda neki kontrast u odnosu na nekog prosječnog Japanca koji ima, da kažemo, sitnije oči od nas i ne znam sad koliko toliko pokazuje emocije. A pored velikih očiju su one užasne frizure velike, ogromne. Da. Jeste, kontrast je. Baš su radili onako kao da se istakne glavni lik. Uvijek znate ko je glavni lik u animeu, zato što kao on je uvijek s onom najvećom frizurom, sa najvećim očima, sav je u nekim najluđim odjelima i tako to. I uvijek možete i da spotate one likove koji su njegovi drugari i prijatelji i oni su isto tako ludo obučeni. Onda imate pozadinski likove koji izgledaju kao laste kad ih crtate. Interesantno je zašto su takvi i zašto su drugačiji, jer to mnogo više privlači. Mnogo više privlači vidjeti nešto novo, nešto mnogo šareno, nešto ludo skroz. Jer onda kasnije, s vremenom na vrijeme, kao vidimo da ljudi pokušaju da rekreiraju te iste karaktere. Da se obuku kao oni, da izgledaju kao oni, da pričaju kao oni, šta ja znam. I onda kao nastala jedna čitava kultura cosplaya, gdje bukvalno ljudima je život da što identičnije izgledaju kao anime likovi. Da šiju kostime od nule, da prave perike, da kupuju sočiva i šta ja znam. I kao to je jako i profitabilno, jako interesantno. Kod nas, pogotovo u Srbiji u zadnje vrijeme, kao mogu da primijetim da se mnogo omladine bavi tim. Ako se ne varam, danas i juče je onaj kao Gamescom trenutno u Beogradu. Ja znam 5 djevojaka koji dolaze u moj kafić tamo gdje radim, koji su danas tamo. I sve su cosplayama i kao nevjerovatno. Cosplay je u principu maskembal, da kažemo, imitacija kako izgledaju neki anime likovi. Da, to je bukvalno kao makeover čitav, gdje se vi čitavi prerušite u suštini u tog anime lika kojeg vi želite. I kao, ako hoćete da budete dobar cosplayer, isto tako morate da naučite i poteze i ponašanje. Kao, jer svaki lik je toliko specifičan i toliko interesantan da
kao da bi vaš cosplay uspio, vi morate nekako da dodate taj jedan moment njihovog ponašanja u anime. Znači, možete da studirate lika iz animea kao jednu čitavu epizodu kako se on ponaša i onda da izađete i da vaš cosplay bude 10 puta bolji samo zato što znate da se ponašate kao i da pričate kao to je baš fascinantno. Užasno komplikovana priča. U principu zapravo nisu samo crtači, to je cijela jedna, kao religija, kao filozofija života. Veliki community, veliki, mnogo fanova po čitavom svijetu u zadnje vrijeme, kao i kod nas, mnogo fanova. Vjerujem da djeci dopušta da razviju maštu, da istražuju, da se bave nečim što nije nametnuto kao nešto što je možda malo zabranjeno donekle, nešto što možda kao osjećali bi se drugačije u školi, šta ja znam zbog toga, ali i dalje kao izaziva ih, jednostavno vuče. I budi kreativnost definitivno, kao mnogo ljudi je počelo da se bavi crtanjem, isto radi toga, mnogo ljudi upisalo umjetničku školu kako bi mogli jednog dana možda svoj anime da ostvare. Da napravi svoju mangu, napravi svoju animaciju. Postoji posebni sajtovi koji su otvoreni baš za ljude koji nemaju sad para da oštampaju mangu, nacrtaju i imaju 1000 ljudi koji crta tu za njih i šta ja znam i sad oni to štampaju, već postoji aplikacija na kojoj možete da čitate tuđe radove koje oni sami crtaju, ubacuju. Priče nisu povezane, znači nema anime, već tek početničke te. To su većinom zapravo ironično korejske mange isto. One nemaju animaciju, one su često samo u obliku kao mangi ili kako oni to nazivaju manhva. I postoje takvi sajtovi za drugu djecu i za ljude sa strane koji mogu da uploadaju svoje stvari koje isto kao jednog dana mogu da budu boom. Naravno, nećemo da generalizujemo, znamo razliku između Japana, Koreje i Kine. Da. U principu, koliko K-pop spada u sve to? Ja verujem da danas 90% anime fanova su najvjerovatniji K-pop fanovi. To je korejski pop, u principu, to su oni momci koji dosta slično izgledaju, liče jedni na druge. I djevojčice isto tako, ima i muških i ženskih grupa. Zašto je K-pop muzika kao toliko popularna i zašto se vezuje sa tim? Pa najviše zato što dolazi sa istog dijela zemlje. I sa tim što su oni svi ekscentrični, isto su šareni, isto imaju lude boje kose, isto se oblače nevjerovatno. Kao danas se smatra da ta K-pop industrija donekle ima i kao svoju fashion industriju, modnu industriju koja mnogo utiče. Kao. Vidim mnogo djece koje nose iste farmerke kao ta neka grupa ili iste majice i nose majice sa njihovim likovima kao i sa anime likovima. Baš je usko povezano. I muzika je nekako donekle isto ekscentrična, drugačija je, brza je i podsjeća nekako kad bi animacija bila muzika, kao mogla bi se svrta, K-pop bi mogao tu negdje da se svrta u jednu vrstu. Pored toga i liče na anime likove donekle. Kao. Ima milijardu nekih anime likova koji su bili inspirisani kao K-pop likovima, ima animea koji su napravljeni isto kao imaju svoje idole i šta ja znam. Dok također ima anime koji se bave japanskim popom, jer i to je isto kao postoji stvari. Ali definitivno korejski pop trenutno prevladava scenu. Da, kaži nam preporuku za nekoga ko nikada nije gledao ni jedan anime. Tipa, pretpostavljam za mene bi to bilo možda Naruto ili šta je to nešto što te potpuno uvodi u anime svijet, da ti shvatiš kako funkcioniš u stvari. Ja vjerujem da kogod pogleda bilo koji Ghiblijev film, kao Hayao Miyazaki i njegove animacije, definitivno ne može da ostane ravnodušan poslije toga. Znači, bilo koji njegov film, bio to Princess Mononoke, Spirited Away, ili nešto mnogo teže kao Grave of Fireflies, vjerujem da kogod da tome šansu, moći će da pruži šansu još nekom animeu poslije. Jer ima jako lagane priče, interesantne, animacija je prelijepa, muzika isto uvijek u animejima je nestvarna, kao pogotovo tim gdje su živio orkestri i tako to. Tako da preporučila bi da se zainteresuju prvo možda za filmove od po sat i pol, i onda kasnije kao da se prebace na neke anime koji su možda više vezani za život ovako, kao neki slice of life, rećemo. Tu spadaju March Comes In Like a Lion, tako se zove. U suštini dečko koji igra shogi, to je kao japanska igra, nešto slično šahu. I samo njegov život kao shogi igrač i što se njemu svaki dan dešava. I to su neki svakidašnje situacije koje su onako malo smiješne,
malo tužne, malo melanholično, malo interesantno, zato što kao kako funkcioniše taj šog i isto sve, ali kao ništa pretjerano, ništa uzburkano. To možda za prvi put. Mada kao ako ljudi vole akciju, ako ljudi vole naučnu fantastiku, bože, kao znači ima svih žanrova. Svi žanrova, kao i koliko miliona primjera za to. Moj omiljeni koji možda se zbroji, rećemo, u taj žanr naučne fantastike, Cowboy Bebop. Cowboy? Bebop, tako se zove. To je svemirski kauboj. On ima svoj brodić i on plovi po svemiru i hvata negativce i dobija pare za to. Znači kao kauboj u suštini ide kao kupi one bounties. I sad tokom svoje avanture koju prolazi znači, s jedne planete na drugu planetu kako skaču, upoznaje ljude, upoznaje svog prijatelja kopilota, upoznaje jednu djevojku koju slučajno hapse, ona postaje dio tima, upoznaju najpametniju osobu trenutno koja ima tipa nešto 10-12 godina, djevojčicu, koja ima svog malog psa Korgija i oni isto polaze na tu avanturu i svi su zajedno u tom brodu i kao svašta nešto se dešava, a plus animacija jako lijepa jer još animacija iz 90-ih, kao nije onoliko ultra sve čisto, baš onako jedan ride, jedna avanturica jako lijepa. Da li to znači da su se anime vremenom na neki način pokvarili? To je... Da li se pokvarila priča? Naprimjer, ja kad igram neku igricu, danas igrice u odnosu na prethodnih 10-15 godina imaju lošiju dosta priču, ali imaju bolji gameplay, bolju jednostavnu igru. Dobru priču ja rijetko kad mogu da nađem u nekoj igrici posle, na primjer, 2015. da je izašla. Ja vjerujem da stariji anime imaju dublje priče. Rećemo, imaju neke onako van tjelesne, van nebeske priče, znači nešto što su očigledno ljudi sedeli i razmišljali satima i došli na ideju kao ovo je toliko interesantno, sad ćemo sve oko toga da napravimo, dok danas su možda malo prostije priče. Ima dosta animea sa prostijim pričama, što ne znači da nema opet nekih izuzetaka koji znaju da dođu i da vas operu na ruke, bukvalno. Gledate i ne vjerujete šta gledate. Tako da mislim da i animacija je možda danas, ne bih rekla u lošem kvalitetu, ali je mnogo lakše. Mnogo je lakše sa današnjom modernom tehnologijom doći do nekog savršenstva sa animacijom, dok tad u to doba je, na primjer, Ghibli kao primjer, 90% isto stvari još uvijek bilo crtano rukom i sve je bilo animirano iz dijelova i šta ja znam. Dok danas kao ubacite, renderujete par minuta i šta ja znam i to ispadne kao jedna čitava scena. Tako da, mislim da postoji i s jedne i s druge strane dobrih, ali kao ja sam možda malo već fan ovih starijih i do nekih 2010. godine rećemo. Ovo sve poslije toga kao može da se godišnje izdvoji nekih 3, 4, 5 koji vrijede, a ovo što izlaze kao Tužno. Da. Ništa, hvala ti. To je to za prvi put. Nadam se da ste uživali, Mateja. Ništa, hvala vam što ste me zvali. Pa da se vidimo ponovo. Vidimo se uskoro. Ko zna, naći ćemo još neku temu sigurno. Ja da čekamo da čujemo vaše utiske i to je to. Ćao!